abeja barakwegitira mu kigombe cya Bujaga World Students Association bashyira ishomereri kandi bashangira abeji batineho kushomera bumbara umuhango. Lacha High School Bujaga bina beji 8 kandi hariho n'abatineho kushomera. Inambo y'abandi genze nekanya kandi bingi no barara umunda ikirisire twagira kufunda ayi barukorara so bitaga uburaro na residential dormitories. Umjeyi mukuru no guru State House President Aljira omukwaka shomeraho wajwekera na namakuru gagira ngo na mama Janet ngwakaraba kwaha ejeje primary izina rya NRM aha nirugamba mpora ishomereri katanduko mwaka gwa 10 na mushanju kandi riyondoza kusiye myaka 50 kandi government tine chombeko chona eshera hiri ishomereri owatu bariyo baronda sente zo kombeka ebina bina byabeji kushomeramu kugira ngo gumize mwoga mbere owakohereza na mama Janet kugira ngo ibyetengo bya Lacha High School ngo kubiri we still request ngo bitaka kozwe bukorwe konka yu community na ne kanisa n'abahagizwa NRM kandi na community yona ni hagira president bareke twatanse ihanga yitu ndigezo kwambuka kubanka gan mahanga omu science na technology ndigezo kwambuka omu stability ndigezo kwambuka omu democracy ndigezo kwambuka omu governance. Kagonyera Francis kurwa mu office ya president kandi ojwekire Audrey Kurwawogo biro mugenye mukuru kandi washomira ishomereri yasimero mu rumoguriyo no gukorwa ishomereri kandi yaraganisa kwari kuza kutwara ebyetango bishomereri wa mukuru w'yanga omutumwa bwe Rwabogo araganise okwateraho ishomereri bakaryombeka ira amashomero Bujaga twagahereze ibyo gukoresa twagegesa science generation yitu kikoresa science and technology kurengo icyo gukora cyona ebintu bitwa byazo mukatare byashikamu bine beinungi kandi byaturekera entasya nungi yihanga. Amakuraga gashakwa Christopher IMC we.